Ndogodo Yesu enedo, uyemdeni de beri burusia monken tagona nako. Abasio mongodi siakoso. Isaiah iburusia mong 61, 6 and 7. Ete kutu kendok emongedi no fi kontiense. Utu kendok emongedi no fi kontiense. Emongedi nam fi ufuru emongedi no fi insege. Yang di bonga kam no fi kuseru senu bogomi. Emi osobo de video mi. Mpo ndoge di deke kisongfu. Mpo budi mpo esu enemi yumdeni daganda. Ken tagona nako. Abasio mongodi wongade mpo bun. Omongodi nam usongodu kebere usong makidwe. Bangutong kopmi etutu ko fo diandok emongedi sia kusong utu ka diandok emongedi bere usong enofi mpondo do pada gadada kidem fo make family fo make it yutum fo make it a business fo kentaka ko abasi omongedi sia kusong enofi okwiri no ofi ndok yakadia abasi omongedi no fi minyene do mukunyene kidure no banga ede ko sobo de video mi mbogo kam no fi ntengi komba fi nte ko seru senu bogo mi ndoko do kpedi de kesru forfo mbogo yero patware kentaka na ko Jehova mongedi sia kusong ede ke sende men ke video mi akamado yo woro wuli dem ki songfo omongo di boy boro kodo uru di hando kenyang Jesus amen ko frère kon we Isaiah 61 6 and 7 ko se Jehova do de e won abasisi do ri songo nyong bogo bogo yan nam se yon ko do de kenyang Jesus amen.